ओइरिबा फिबम सिदि मियामदा साइकोलॉजिकल वारफेयर जेनोसाइड चथबनी अमको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे लाक्लिबा डिसेंबर 10 थंगमैबन थाव ग्राउंड मपुंग ओइबा थौरम ओइदुना थौबाल कक्सिंग बिष्णुपुर अमदि जिरिबम डिस्ट्रिक्ट सु पांगथोकलागनी लमदम असिद ओइरिबा फिबम असि मियामदा साइकोलॉजिकल वारफेयर जेनोसाइड चथबनी हाइना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमको गी प्रेसिडेंट सरखैबम संजोयन फोंथोखरि ngasi kwa kaithil le leiba amuko gi office ta pangthopa paw gi mifim amada es sanjoin hai handak sahi gi oina amwoba amuko kohar msf amadi paurai leimarol maira pai bi apunba manipurna punna kusamnaduna international human right day 2025 asi pangthokani numit khuding gi aikoi gi hak mathok tai heba hiram na thoram asi pangthokadabana ki mauna makhatan hai central government na awang nongpok lamdam maru oina manipur si india gi saruk ama oibi gi miyeng yengdi mamang thakta prime minister gi thakta matam gi issue singa mari leinana wari sanaki banatana thabak oina pangthokpu gi ngasi phabu mami tadi lamdam asida kumza english ngani ga kungo humdu gi me ahum digi tholakli bi irang asina miyam gi punchi rol setmilo namadi hiram kudimak saitheng piduna lakli masagi maramdamda refugee amagum relief camp lanjenaduna lairi asigumba issue asi international level ki issue ni maramaduna manipur miyam gi apun bahak phangnanaba kannanaba gi dam international human right day thoramasida miyam humna saru yabina basu es sanjoina appeal tawbaga loidana miyam punna phirep lominaba gi tanja lomina saikhi mikok thibagi thabak english ngani ga kunga teret phawpud tangkak ani thokna pangthoklagani laiba asigi oina mikok thibagi thabak kumza english ngani ga kunga teret phawpud tangkak ani thokna haibadi kumza english ngani ga kunga taruk ki april dagi sahi dugi september phawba amasung kumza english ngani ga kunga teret ki february thada ani suba tangkak ki mikok thibagi thabak pangthoklagani haina ngasi ministry of state for home affairs nityanand rai na lok sabha na phongdokri हारिबो वाफम मसिंग असि फमखिबा लोक सभा मिफमद कांग्रेस की एमपी राहुल गांधी ना थांगलखिबा मोशन अमग मरी लैनना नित्यानंद राय न फोंदोखिबने मांगना हाय तांकक अनि थोना पांगथोकदरिबा मिकोक थीबिगी थाबा असिगी मनुंगसना अहानबा फेस्ता हाउस लिस्टिंग अमदी हाउसिंग सेशन की थाबक पहेरकनी लोइनना अनि सुबा तांककी ओइना पॉपुलेशन इनोमरेशन हाइबदी मिपुंग खुदिमकी इंडिविजुअल डाटा खोंगतपगी थाबक सथकने की कोमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तरुक की अप्रैल दगी सेप्टेम्बर फाव पांगथोकदोरिबा अहानबा तंगकी ओइना स्टेट नत्रगना यूनियन टेरिटोरी सिंगी गवर्नमेंट की खुदोंग सागदबा येंगदुना निमित 30 की ओइबा पेरेड अमा सेमदुना पांगथोकनी कोमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तेरेट की फेब्रुआरी थादा पांगथोकदोरिबा पॉपुलेशन इनुमरेशन हिंदुइज्म इस्लाम अमसुं क्रिस्टियनिटी दगी टॉप लाइनिंग अमनी सनामे छि सुमनगी लाइनिंग अमा ओइबदा नतना फुरुप असिगी कल्चरल आइडेंटिटी लैंग्वेज फेस्टिवल कस्टमरी लॉ अमसुं सोशल प्रैक्टिस सगोनरी बने अदुबु लाइनिंग असि मिकोक थीबिगी थबकता सेपरेट कोड अमा ओइना हापिदबना सनामे लाइनिंग सतपा मियोइसिंग सेंससता अदर ब्रदर कैटेगरी दा संदुना असेंगबा सनामे लाइनिंग सतपा मिसिंगबु मिसरिप्रेजेंट तौदुना लाइरि अदुबु लाइनिंग असि रिकॉग्नाइज तौरबदि लाइनिंग असि उसतपा मियोइसिंगी सबसाब डेमोग्राफिक डाटा पॉलिसी फॉर्मुलेशन एकेडमिक रिसर्च अमसुं कल्चरल प्रिजर्वेशन तौबंगमनि मरम असिना लाकदरिबा मिकोक थीबिगी थबक सनामे लाइनिंगबु सेपरेट कोड अमा ओइना रिकॉग्नाइज तौबियु हाइना एलएसटीबी की मेकेडिगी तक्सिनखिबनि अमरोम असम की येलो ट्राइब अम ओइरिबा बोरो कम्युनिटी की बाथौ लाइनिंगबु लाक्लिबा मिकोक थीबिगी थबक सेपरेट कोड कलम रिकॉग्नाइज तौबना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना याबा पिख्रे ममांग था अक्टोबर की अहानबा सयोलदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डॉक्टर संगीता दास एस ना असम की डॉक्टर जहर की बंगल सालीदा लेबा बाथौ ट्रेडिशनल एंड रिसर्च सेंटर की चेयरमैन सरदा प्रसाद मासारीदा सिरोल अमा थरक्तुना लाक्लिबे सेंससता बाथौ रिलीजन असि सेपरेट कलम कोड अमा ओइना मिनिस्ट्री असिना रिकॉग्नाइज तौरे हैना खंगलकपा लेख्रे स्टेट असिगी होटल सिंग युंगांग योनबेगी परमिट पिरगनी स्टेट असिदा लैरिबा लॉजिंग रूम कुंदगी तादना लैबा होटल सिंग युंगांग योननबा परमिट लाइसेंस पिगदौरी मसिगिदमा एक्साइज डिपार्टमेंट मणिपुर ने एप्लीकेशन कौरी एक्साइज कमिश्नर मणिपुर गवर्नमेंट नवेम्बर 22 नोटिस अमा थोक्तुना हाइरिबा होटल सिंग असिदा मसा मसाना युंगांग योलिबसिंग एप्लीकेशन थरकनबा खनख्री अपाम्बा होटल सिंगना मरी लेरबा डॉक्यूमेंट अमदी फॉर्म www.manipur.gov.in दगी डाउनलोड तौब यागन हैदि मेंसिलबा फॉर्म दरकार लेबा डॉक्यूमेंट सिंग मरी
fee lamphel leiba commissioner excise ki office ta yohalakna bisu khangali license fee magi yungang yonbigi mawong mato matungina lupa la amadigi lupa lakh mari phawbo gani sahi khudingi license renew tawgani license ki matam april amadigi march kunthra matha phawbo oigani application pisilakpa singi manungda reject tawraba singi oina makoina form submit tawrapada loinarakpa fee gi senpam tha amagi manungda hangani hari Manipur issue ki matangda WMC na Prime Minister ki Pukning singkri separatist narrative natraga movement amata center na Pukning thaogat piganu WMC singi thokhibi budget ama lehanana ba office memorandum tholakpa sina community marakti hena tokhai tahana ba asoba maram mo hali Sai ani makhai helaba Manipur issue solution na ba sabsa pa thausil thorang malokhat pina wall Meitei Council WMC na Prime Minister Modi te Sirola Mathaduna taksingkri WMC ki chairman Hygrism na Basiam na kuyek piduna thakiba Sirola duda Manipur crisis asibu lakshan na ba Indian Army sing yamna pukshil sing na community kudimak ki marakta khena pathamdana mathau tahona na ba akanba direction pibihu Manipur ke National Highway sing athingba leitana mipum kudimak sa payahana ba khudak ta thabalo khalu Ladiba Army amasung paramilitary force sing asina National Highway sing ningthina ngak sen bahibasi aruba nati loinana separatist narrative natragana movement amata center lengana Pukning thogat piganu haina Prime Minister ki Pukning singsinki hariba thabak sing asi mapung phana pangthoklaba matamda Manipur da mahoksa gi punsida hanjilakpa ngamgan hainasu phongthokli seoladuna makha taraduna hauzik center lengana Manipur sa thariba policy thawong asina lamdam sigi irang asi ngasi phabu luisin bangamdana leibani Sahi ani makai hela pa phawba irang asi mapung phana laksindana leibana mioi lising humpu hena ngasi phawba lanjena duna relief camp sing da sangjapam lauduna awaba kya khangli irang asi hek horakpadagi masibu laksindana bohona wada wall meeting council WMC angamba thakta thauram sing tawduna lakli adubo center lengana irang asi laksindana sabsaba thausil thorang amata pekhatabana phibam asi hena soksilakli adubo matamna crisis solution na sabsaba thapolo khot hauda tarabadi hena aruba phibam ama oiraklagani hainasu Prime Minister ki Pukning singshili yumdagi thokhiba mama masa ahum hanjilaktri Jiribam Singdong lekai da leba nupi ama September 15 da pikliba masa nupa ama piklibi masa nupi amaga yumdagi thokhibadagi hanjilaktri masigi matangna mapu roiber missing complaint ama torakpadagi Jiribam police na case ma lokhatri Jiribam police ki osina thadorakpa Sirola magi matungna Jiribam Singdong lekai da leba Chirom Jayenta saini phune thu apok TS Nilchandra gi loinabi ayekpam Rosini Devi sai kungmanga apok e asok lepam lema pokpam Jiribam Hairiba nupi asi maki sai tere suraba masanopa Chirom Premjit amasu sai uhumda ngairibi masanopi Chirom pakpi ga punna September 15 gi nungthil pung 3 rom tabada mayumdagi thokhibadagi ngasi phawba pafam khangdana leiri makoibu thibi yaba thirabasu phawba phangma ngamdana leiri hari mafam khangkhidreba Chirom ongbi Rosini fit manga wangi kulai kusuni mamai koidanai masam sangi maki masanopa Chirom Premjit foot 3.5 wangi kulai kusuni mamai koidanai masam teli Masanupi pakpi na foot 2.5 wangi kulai kusuni mamai koidanai masam teli hari